इंडिया गवर्नमेंट लिसिप्रिया कांगुजमगी वाहंग करंबा मतमदा अमसुंग कदाइवाइदे एंग्लो कुकी वार थोखिबगे मणिपुर हौजिक थोरकलिबा कांगलुप मसेलगी लाल असिगा मरी लेनना दिल्ली दा पांगथोकिबा कुकीगी प्रोग्राम अमदा ICCR गी डायरेक्टर न वांगांगबगे फेक प्रोपेगेंडा वीडियो अमा उरुरबा मतुंगदा प्रेसिडेंट ऑफ तिमोर लेस्टे गे स्पेशल एनवॉयसु ओइरिबा लैवाक असिगी मसाकी चही 13 खक्ता ngairibe क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कांगुजमना करंबा मतमदा अमसुंग कदाइवाइदा एंग्लो कुकी वार थोखिबगे थोखिबा लैरगना लैवाक असिगी करंबा मफमदा थोखिबनो हाइबा याउना वाहंग अमा हंगलगा मरी लेनबा चेसांगसिंग तानख्रे RTI Act 2005 की मखादा महागना ngarang India lenga ki Ministry of Culture ki Secretary Gobind Mohan'da ai bache pisinduno wahang sing asi hangkhibane atopa Anglo Kuki war ga mari lena ba wafam singi matangda mahakna tankhiba document singna Government of India da leiba record singi matungina Manipur dage British ki mayokta lan sokna khiba Kuki freedom fighter pumnamaki maming sing yauba list PBU amasung Manipur da British amasung Kuki singi mayokta sokna khibani hairiba Anglo Kuki war gi akupa warol sing PBU hai khibani haire Delhi da pangthokiba kuki gi program aduda ICCI ge director na wangang bage Manipur da hojik thokli bairang sing da yumpham oiraduna mitai sing dagi de kuki freedom fighter sing na masing heli haiba wafam su phongdokibani haire wafam asi ICCI ge director na miyam na khubak khunarang na bagi damak haikibani amasung government of India gi record ta yumpham oiraga haikibana ti haina su phongdorok le